Slika koju vidjet ćemo zabeležena je kamerom iz motornog zmaja na području poplavljenog Obrenovca. Evo, to je tako izgledalo. Na spasavanju ljudi iz ugroženih područja, pored helikoptera vojske i MUP-a, odmah su se uključili i svi piloti ultralakih letilica, motornih zmajeva i paraglajdera. O tome pričamo sa Željkom Ovukom, pilotom motornog zmaja, i Aleksandrom Godićem iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva. Naši su gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, videli smo kako to izgleda iz vazduha. Ovo je ono što vi, Željko, vidite. Tačno, to je ono što smo mi vidjeli iz vazduha. Ovo što smo sad vidjeli pre koji sekund, u stvari je mali deo. Tek kad smo prilazili području Obedske bare i kasnije Kadrinje, ali tamo kasnije, pretpostavljam će biti i takvi snimci, sve je bilo pod vodom i mnogo je bila teška situacija za ljude na zemlji, naravno. Za nas je to bio jedan običan rutinski let. Jeste da je bilo malo možda i opasnije zato što smo letili iznad vode i u slučaju nekog otkaza možda bi bio nekakav problem, ali kažem, svi avioni, svi zmajevi koji su radili ovu akciju su imali jedan klasičan let prema zadatku i osmatrali smo teren sa određene visine i tražili potencijalne poteškoće i javljali križnom štabu, odnosno gospodinu Godiću, i u MUP-u gospodinu pukovniku Arsiću Slaviši. Ali, pored te vode koju ste vidjeli, evo slike i vidimo i sada, šta je na vas ostavilo najveći utisak, onako iz vazduha? Pa najveći utisak je ostavilo svakako sela koja su odsečena, ljudi koji vode im do pojasa, koji pešače kroz tu vodu i pokušavaju da se izvuku, da se spasu, ljudi koji sa traktorima ulaze u svoje imanja, dvorišta i povlače stoku ili tako nešto. Znači, a vi ste ipak u vazduhu, ne možete fizički ne pomognete, ali smo im na određen način davali podršku, išli smo jako nisko i tragali smo za takvima kojima je potrebna bila pomoć i sa strane. I naravno ostaje utisak nasip gdje je voda došla praktično skroz do vrha i iščekujete moment kada Sava poraste, da će to sve preći, da će poplaviti ta sela, koja tog momenta još su bila, da tako kažem, čitava. Aleksandre, vi ste bili na čelu kriznog štaba za vazdušni saobraćaj. Kako je izgledala ta koordinacija sa helikopterima i sa... Ja sam bio jedan od članova tog kriznog štaba. Na čelu je bio pomoćnik ministra Zoran Ilić, koji nas je organizovao, a direktorat je od prvog dana uzeo aktivnu ulogu i praktično veliki problem u svemu tome je bilo organizovati sve te letelice koje su želele da pomognu i ogroman broj pilota, a uskladiti se to radi bezbedno. Znate, u tim trenucima ljudi tragaju, žele da pomognu i svi gledaju negde dole. Tako da vi ne gledate da li neko leti pored vas i to su specifični trenuci kad prosto je teško proceniti da li ćete pomoći nekom dole ili gledate gde letite. A koliko je bila letelica? Željko će reći bolje u tom trenutku, recimo na delovima gdje smo mi vodili koordinaciju, bilo u jednom trenutku na jako malom prostoru po 8 letelica. Kad kažem mali prostor, to je površina jednog malog grada gdje imate 8 letelica koje konstantno gledaju dole, spašavaju ljude, a pritom moraju da vode računa. Koliko su bili dragoceni njihovi podaci? Podaci koje nam je dao Vazduhoplovni savez i koje je prosledio su bili jako dragoceni, jer je na takav način kapacitet vojnih i policijskih helikoptera koji su se bavili spašavanjem moglo da se bavi svojim delom, a ekipa iz Vazduhoplovnog saveza izviđanjem potvrdila situaciju i dala jako korisne podatke za razvoj dalje situacije i na takav način oslobodila dobar deo letelica koje su mogle da se bave klasičnim spašavanjem. Za naredni vikend planirali ste jedan aerodan. Tačno, pošto se cijela ova akcija održavala i pokretala sa aerodroma Vojka, Vazduhoplovni klub Vihor i njihovih članova, odlučili smo zajedno sa tim klubom da naredni vikend napravimo jedan donatorsko letenje, donatorski jedan aeromiting, i ovom prilikom bih pozvao sve vazduhoplovce Srbije, nebitno da li su sportski ili neki drugi ljubitelje vazduhoplovstva, napravit ćemo, ljudi će moći da se voze i motornim zmajima i avionima i tako dalje, i svaku sa svojim mogućnostima da pomogne ovu... Gde će to biti održano? To će biti održano na aerodromu Vojka. Još se dogovaramo sa ljudima iz tog kluba, i da spomenem da smo istovremeno, dok je trajala ova akcija, radili akciju i u Trsteniku, Kraljevu i Kruševcu, gde su ljudi iz aerokluba Trstenik isto izviđali i nadgledali teren. I bilo bi jako dobro da spomenemo i ljude koji su sa helikopterom radili iz Paraćina i tako dalje. Tako, imali smo prilike da vidimo to sve i tokom ovih informativnih specijalnih emisija 24 sata na RTS-u. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam i hvala svim kolegama koji su spašavali građane Srbije. Jeste, nama je zadovoljstvo da se družimo sa herojima ovih poslednjih dana u Srbiji. Gledali ste jutarnji program i sutra